Adun sundulang itu mengenai setondong. Ini Bokkajar Youth Congress pen BJP along nangijipa Okdum non ulitum asar Dr. Tuliram Roma alang lihin pensi alang mohon welcome lo alang litum amen ke non hejok ilitum taram ponsi abang putinta RCC base Nanji Pulau ini RCC base ke limit kilo apa tidak kilo tapi RCC base kami anu jo ke sama ni semua ko itu deh bukan lagi siap tuar bang emang tiar kami mau tangkap ko so tuar kami langsung long cedon kita tuar langsung kami klaim dia priority langsung top priority sih kon lo nasi minister spesial lo spesial paket lo tuar paket lo top priority long sila so tuar tapi nak subsental lain je so telan kan ayo masalah kita tapi election juga lo pulang ke nongje election si sayang klaim juga si election juga lo pulang ke erong asal hong kalah penceng lo akan peka one side orang yang pintu lo dengan tiap tengkong so dia pasti ini jadi kompetitif